Evo sad imaš vjetra. Znam, da. Sad kažem ti mogu popiti mi dobro. Ma možeš ti to, ajde. Daj svakome jednu ručku i ideš gore. Evo ga, hop. A ti? Jaho! Velika! Hop! Kako bajka? A da ti vino bačio? Nije popila smo vino, bačio amonika. Vino je popila, bačio se rasušila, a? Evo ga, hop! Ajde, trči, beži! Ne smiješ ići pored njega, znaš. On kad ga okreneš pa ga te zapne samo tako. Sada ja mogu gledati snimati i smijeti se. Znači prednje vuti samo, te gornje. I trči, ajde. Trči, evo ga, gornje vuti, hop, stop. Brže moraš trčat! Kako je to reći? Moraš trčati i prednje vući, pražnje ne. A sad neš moći. Gdje? Može. Dođi se ovdje sad bliže ovdje, gle. Ajde, evo ga. Bravo! Nema ga zaustaviti, cijelo vrijeme nek ide. Skoro si pjetla sjebo! Nema kam. Trči ozada, trči! Hop! Evo. Misliš da možemo, a? Jer ja nisam osiguran. Ode Maričević za Sisak, Majke ti mile. Ja odmah osiguranje zemljem nekako u veru hercu. A vidiš, može u krivom smjeru. Odmah, ajma, laptop, printer! Evo ti tvoje čaše, ova stakla. Hvala. Dosta mi puno, Nema, gledaj, žedni smo jebi ga. Gledaj, evo ti kola. Jel biš mogla? Ive. Dobro. Kako se zove u Pešćenici ili kretanje za Sisak? Turo poslije kled, za groblje. A tam piše Obražje, ne, kako se piše? Ne, piše ti... Iz Zagreba, iz pravca Zagreba, kako će znati gdje treba staviti? Aha, prva ulica desna iz Zagreba. Čim uđe u Pešćenicu? Kad uđe u Pešćenicu, prva ulica desna. Jesi čuo? Rasnišni, za groblje. Kad uđeš u Pešćenicu, prva ulica desna za groblje. I dalje ćemo ga naučiti. Pusti! Halo. Znači u Pešćenici prva ulica desna, dođeš kaj groblja, odnosno za groblje, za groblje i onda ideš dalje ravno. I onda ćeš doći, bit će malo i makadama, ali ništa se ne brini, samo piće i samo nek zove. Produži je samo makadamu i sljedeće sve će biti nekom malom mostiću.
za tebe. Aha, malo je falilo, jel? Snimam vas. Snimaš? Onda moram paziti. Da se ne dogode ovake stvari. Jao, pa može se jednom desiti. A nema snima, jo? A nemoj strati.